pada parannu sia sende ke napasitammo miki po matua lante katuan te ondong pilante pananungan dio nakadan na po matua umpamatan na pena ulendo i channel YouTube EKB Bahasa Toraja. Basan Pak Basanta dio nakadan na po matua lan attu te dalam mai kadadian pasal api itu angka anan saya lako 10 na pasal karua angka misa saya lako 5. Dolo lata basa sia tanan untuk kada na po matua mai komita masambayang. Rampokan ni masambayang mati ulo malak bimi puang. Unaku itu dia na kasalangki, unando itu dia na kagarisan kasalan. Unando duka kan ni Pak Patudumi lante atu ya te la urangi itu dia na kadami. Lendu ipuang pena masalo pamatoto kan ni pamasyang itu tanga aki. Masambayang kan ni lansangan na puang Yesu. Amin. Kadadian pasal pitu angka anan saya lako 10 pasal karua angka misa saya lako 5. Apa ia tulah menda di pangulon na Pak Basanta ia mutulamai kadadian pasal karua angka misa tunakua. Nasusito nakilalai puang matua tunuh siamintu olo-olo marira siamintu patuan tu nasolan lan lembang. Na pagar na popangiri puang matua tu angin lalino na mere tu wai saba. Na dipakondi na kuah tontongki nakilalai puang matua. Tontongki nakilalai puang matua. Silu kaboro lan puang Yesus Kristus. Den misa indo disanga sisi. Tubukun bang sia birisan tonga mengkarang. Inang tontong bang nakilalai tu anak na moirakan na buda tu pengkarangan na. Moi na taru sibuk lan katuan na apa tontong bang nakidalai tu alu na lako anak na lamale umpentamui ba tu unnalai lako pasikolan keupu mi tu kapasikolan na anak na. Moi anak taru buda tu pengkarangan na sia moi uran moi malasu apa ia tu pangalu na ya toba tu alu na lako anak na. Kaya na bela kalupay sang adin na tontong nakilalai la na pogau. Belan na nakamuray indo na ba tu na pak buday indo na tu mandun na mailo lako buah penaan na ia mo tu anak na. Sulu tu pada dipakaboro lan puang Yesus Kristus. Pak Basanta lamay kadadian pasal karua angka misa. At tu totemo te umpak pesanan ni tu diona kareba maelo sia marorongan to kumualan onolai sia untamui tu magasan na uai saba tontong nakilalai puang matua tu nuh sia mintu na tu olo-olo sia patuan na sisolan dao lembang tu belanna ya tu puang matua makuasa sia malabi tontong nakilalai puang matua tu pangalu na lah unalamase tu mintu na to. Lan akan kapusakan tumak bang lah umparanggang itu to mintu tahu batu mintu apalan lembang to na atu ya to apa tayak naranggang sabak ya tu puang matua tontong mak dioren sia na pamanas satu ka makuasanna sia ka malak biranna anna pasai tu angin tu orang kei pela itu uai sabak anna tibungka tulalan katuan baru dan lino. Suluk soranasang tu dipakaboro lan puang Yesus Kristus. Ya ke masambayang ki lama laku ki laku puang matua. Apa tay pa anta tarimai tu pebalin na puang matua ia raka anna biasa si sengaran tu pebalin na puang matua anna ia tu dipalakunna lako kalena. Ya tu agan ya to mak din nenek bangki umpabu tu pekutana ondong pi anta maaka dalam penanta siajoran dan puruk tau tu kumua nakilalai siaki raka puang matua bak tu mengkilalai siak raka tu puang matua lako kaleta sia napaka borotongan siaki raka mak puang matua siulu paralu lata kilalai sia tapatongan to kumua moi antalan akan mapari sia natoyangi kita senga apa ia tu puang matua
tontong ki nakilalay siya napasake. Susi itu mangka na olaino. Amin. Tama sambayan. Ure sumangat tu kadang mi puang mangka mi parampos ya mi papisanan lako kami. O puang pakinakan ni untang ngak mandalan ni siya unan nung mailoy. Anggi patongan ni kumolam mintu akan mak joreng komisi sulangkan ni. Sial tontong kami kilalay mi pasake. Lansangan na puang Yesu ki mak ure sumangat. Amin. Rampoin deto tu kadang na puang matua tarangilan at to temo. Tontong kiangal kumata subscribe ite kadang na puang matua. Sia tak pak bagian ni. Ure sumanga puang tontong umpasaki kumi.